agwa nyimi me we sam lesi amanga nye yilo krobo jinoni sam lesi amanga nye yilo krobo jinoni inyimi hia nyuna nu hia nyuna ka woni hia nyune ni ne honga he anu hia nyune juku chowi chowenga yuono anu no mo wi anu yo mo wi anu inyimi hia nyuno mo hie kala aw we wanya dalio me ale ni no enoko yilo MP neji Mr. Beck nyakote ele ni no enoko e a campaign ngelejo ke a vote le na vote le ele adele ele epewe enoko yilo MC Mr. Kupalo lehun ele enoko because e a campaign he party ngelejo adele epewe enoko na ngai na no na kio no inyimi ye ye video no me han ki ye ke be comment fo ya le weekend ke mo no be plan comment bois o mo help no mo fix o nieme a problems on me comme no be mon plan on me et c'est no stand for public office comme be plan no comment fix problems in our community yo et c'est no stand for public office inyimi mo here problem non pia comment aller c'est pia comment ninga sibiken ke MCE pewe no ko mo MP on e mo obi wi pan nga hello o ya bi lobby lo aloko beska ba de wo mom chemeke inyimi mewu when you know abenyu ange problem ye ba no apika ke no abo me wochu amochu no abo koki bo a mo le monu nune mom chame ngade monu na how a yenya wo yensuo hu ni ebi ni yensuo ye di nu aduane eno a na di dwale eno a na di siniama eno a na di ye bibia ensuo isuso e de ye niama bebre so bi ba ye kroma we a na esama no enom we are na ye de ye bibia oye krowe mu enti yesre aban ni se onbeboa yen ehia ne mo apa esu aye benom ebi ni ha esu aye bedwale we are na ye di dwale ye de ye bibia enti yesre no pa se onbeboa yen ohu ye mobo no onbeboa yen se nka mbehu ye mobo eti se na nyamdwuma te a ene na nka mo abeboa yen yensuo no ni network no se hia bi hia kurampo a je se onante ko esie ho no ansa na wakọ akoye ko nyina ye de bobra mani nanso esanse ye ntra bia ne henti no ye hu hwenye ene edete a enti madawroma momwa ye enti sade a kwa na o sere ne so mo aban nanso aban ne ye pim a ebia nam so no obetie dia ya ene no okay everything ya frame Joseph Aete